Lang herang picnic spot a klamlong song terok lapen puluni ara tumpen chingrum si chethan chimum ama ingnipon. Labang so mailong song terok lapen puluni ara tumpen kewang ji arni kimesen jiapan labang so mailong chethan chimum ponlo. Chief guest aman pen KLNLF XGS hongteron chitong don si song terok lapen puluni ara tumpen chethan chimum pon si surhireng koirai si player ni chitia chiklo song tharok atumpen monsam pisekor Delhi rong supialong central atumpen chitok ponlo labangso monsam pisekor ka chitok puthak ke pachun pamejia phan song tharok lapen rat atumpen chingki chithan ponlo lapen pisekor ka chitok puthak kachini ne arar tumpan chithan chimum aphan pachini pon thuajai mektame deng ponlo lapen song tharok atumpen monsam pisekor ka chitok ke KARBI long aphan hedung apur kimolo posi song tharok lapen puluni arat tumpen chethan chimum amailong hongteron ex general secretary KLNLF pen pachini ponlo lapen non kewang ji MSC election ahut puluni constituency pen BJP asong pen ticket nang pipon pulote MSC ki thurdunjia phansi chistik chedang pon bomlo puta hongteron ex KLNL general secretary ahin pen puluni arara tumphan labang somailong pachini ponsi song tharok lapen puluni arat tumpen choran an esan chorablin lo puluni pen probintaro report TK News. Next, kasi tongi pan organize to pamiji apor army thot pime pen chiwai pamiji pan tani tum body porto. Kita semet pili so dangi tum antura pet ajai mek di bang la hendo. Kedam tanga por hudang ke ko an manil tum kacet thanangi ke cimum nangji la antam ya pochilong dalo. Tapi antarta la kacet tok la so close. Jitu niki memorandum so charter of demand aklo samkhata ki ong duni tum aklo satum songra peda tum ta kachini do ratum ta do sila huelam thame puthot ako anu se chetak la kedam tang 3 September so kachet tok bang ke ni tum song sok tang sok bang ke KARBI long phan isi thedung apur kimo no lapin kedam tang hut ko al kimikhen unista non kachet tok an mate kachet tok sarang bong ben ke akim minai akachet tok no kusinil tum hokpon lo at ning khepon lo laso akachet tok aklos ating benjong si pai laso ahisap pai laso kopila puji implementation apatong si gaba basam gaba India benjong si nang claim sirak bak lengel pote laso agreement pin KARBI long aphan isi kachelar thepegi apen kaching thur abar side pegi apen ali racham anso se jakong horang longpon po ning thedam do asi jaseme pe lai huelam thige chethan ji phan tame noni lutum songang bong an chora pet na so program ka chethalo na pen rat tum te bokter arat ta ninga chethe aphang phang seltana ki bom sempitiar sa tum do halahai tum ben dame te bokter at ne bang tha ani om program na pula so chani in bani de asila an cholo pini jaseme pe lapen politics apart bang la puheno Nili ke mahamai constituency muni la soalang sun along jasme labang heno nili tum ke damtang 2021 4 September nengkan surihni la inkorasi 3 September bilhirong supialong nili tum song trok chingrum peten bilhirong supialong itu monsam peace accord monsam ka chetok udia da ka chihi la so ajai mek tum pedupon lo sila so ajai mek do det pen apit KARBI long atok anu la so monsam ko chetok ajai mek alam phe puthak ki ongdung asong la pen arat atum bhan abang fu tum bhan ikum chethan chimum cheperi la pen aso clear vision alam ajai mek kami kin beng pon itum BJP klemang fu atum ba kalang la BJP karyakarta abang fu tum lo la so posi people sini tum BJP rup people sini tum political join dun langkam na la yualam pheda me mane nilu phan paklarang kun ate people sini tum BJP rup polotin non ken da kupulo dipu dispur Delhi anta BJP a party tum a government ate la so government me sini tum monsam ka chetok asai amo beng ponno asi monsam ka chetok asai mo kedeng chot homungali haladak ekot along MOS aklos along akhore asitin alam the agenda mokha ajai mek mokha laso implementation apart bang dasimet claim undia farman nil tum song sok ang bong bename bang khot rok da representative du lote nil tum laso
kendrio sorkar along ka debate appoint ke ban Masalam fe puthak nitum Assam government long punon kendrio sorkar long punon central government long punon ba council chief itum hananga japon ji itum handame sayang deng ke paen ponverji aja me ki pabi ponverji aphandame pressurize pidam unpo so jo ini si mane ko people opolote jepia party lutpe tiker hangdun pen mo representative authority ang hoy longdun pen like part implementation apart kewan thejia pharmacy il tingka sema na sa kanang pensi jepia party long se ogdu pen tiket ke hangji ke mangta lahin lo pen political asang long ka join ta lahin lo akemang pen tiket ke hangdun pen itu politician ke cepamanji akemang ta lahai lo asilang Deitor mojati sorong long APHLC asongjatum kangdang amai kang nipon. Jonaram terang pensela bangso APHLC kangdang amai caripon lo. Lapen bangso mai long kacetong dun lake Duarbaguri APHLC President Mondor Singh Ingti, Duarbaguri APHLC Secretary Probin Rongpi, VP Levi Hanse, lapen ke APHLC klembang putum penang an ceton dun. Pen ke mai cheng chia prang rong asar pen hor arnam sitami pupon lapen ke non ke wangji MSC kilik ahut koson sin Duarbaguri pen MSC ke chipahai ponji puthak chethan chimum pon lapen ke moja ti sorong asar pen sitami chichak dun lo un an pen ke cherap chetudun poputa ningje dun lapen ke pini bang so mai armu ke chetong lake bang pokebra pos se armu chetong usi date hor pen amos inti birtanang tale KSA tum khon bomon anglong long joy pen kuki arat tum hemret kachi kimpu arjulong si KSA inglong for Central Committee lapen longnit KSA branch tum chelang pet pen singhasan khon bomon anglong an kahomridam haladak kahomridam pen ke thekdam long ke kuki akhai tum joy pen penang an hemret kachi kimpen do bomlo herangke tum pen adung ke do arat pan karju ahut nang ke thandun ke sirira krini sirkep aning kana hut Doni Arnam Kardom Amen Pendolo Bontam Manghumimi Alam Bang ke Pining ke Nili tum kahomridam ke thekdam long ke Don Trainer Cap Anli Etlo Alang litum aprang ke Manipur si ke do pusinang chethandun lasila bangso puthak KARBI Thomas Council pen munki paminang jila pen local MSC mate Amar Singh Tisota adim along chihumridam pen harle nang ji pusi KSA tumpen rangke angnu nang thandun Ramteron report TK News Jurino nang hola tum phale arjune ni phanang ching kirine kuse hola tum ri ching kidigang lo hola tum doni mati du amar hola dak penge la tum si putigang lo hola dak banga durino mane nang tum ke hola ku ki sar bura dak du mati aprang don du mati la long le du dino lan we le nche hola so ama chiru iru don ne pen Francina litum la dak ching vai hut ibang hut la so lam phang la so ka ching bai mane la so ching bai hut bang ke min ke hola tirang suwa sor agang brahe dorsing belo dorsing terang la dom muni dulo so bang ko thongke bang dui ke bang he di amana ke langri gang bra to dulo long kirong pi he la ta dulo amana ke la so bang hut ke la da ko pi dong ma ching bai ni sita ni li phan nang hong hi sila to aprang bang ju an ke la tum ni li nang dun hut ke ka chitong hola mui li tum ki sang long he hola thang pi rum long he hola da se ni li tum mang phon lo amat an ke ni li hola so hut pu ne de an ke nang tum la ta ka u pi pi lo ko li nang tum sing wai te kang pole amala hola pu ni tum ta me lo chok lo ke pu ja le hola la so hut ke hola tum ho a ber se du mati doni de lo hoda kha hola dak si pudigang lo anje nili phanar julo atela no doni men non don dona pleng uke tikang ni ching oh la ga chinin de lo la si mang hummi ni tum ge lang tum rong chapati unoi pule ki putagali ama hola so ke la dakta I don do he amaran ke la kuki sar bura he don do anje hola tum si pudigang lo hola langri gang bura terang surong gang bura nili ye tuteli pidelo la tum phan he langi nang tum si khiti klemia dim koli chu thai du abi sita nang tum le ajat ta nang tum le che thanu no puno anjeni so aku ki kang bra so sar bra na pulu hola so
angge lata lata arjun hola di hola mu ini tu misang theng perum he ilong lela le lang ni le photo thaila bida dum le along ang song to phong he hola adak an we lang ni na photo hodak pai mai chiru in phi ni li ba एक्चुअल इवेंट जो हुआ है हाँ वो एक्यूरेट बोला है मैंने अगर अथॉरिटी आया था तो वो चीफ भी आया था तो वो भी आया था तो उनको पूछो जहाँ पर पूछो लोग को बात किया था हम लोग बात किया था हम लोग इधर नहीं आया है ना पुलिस से पूछ करके हम इधर बैठे ये तो स्टार्टिंग हुआ ना लेकिन हम लोग एक्चुअल इवेंट जो हुआ है हाँ वो एक्यूरेट बोला है मैंने अगर अथॉरिटी आया था तो वो चीफ भी आया था तो वो भी आया था तो उनको पूछो जहाँ पर पूछो लोग को बात किया था हम लोग बात किया था हम लोग इधर नहीं आया है ना उनका चीफ से बात करके हम लोग जा करके कभी काटा तो हम लोग का नहीं मेरा आखिरी सवाल है कि सुनिए आप ध्यान से सुनिए तो हम लोग यहाँ पे आया है मतलब आप लोग कार्बी आंगलोंग का लैंड में रह रहा है ना इसीलिए कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल में आपको पूछना चाहिए था लेकिन अभी तक क्यों नहीं पूछा आप जैसे कि आपने बताया 2019 से रह रहा है अभी तक 3 साल होने वाला है तो अभी तक कागज पत्ती कुछ भी नहीं है आप लोग किसी से पूछा या फिर गॉड ने भेजा वो तो बताया वो तो आपके वर्शिप के हिसाब से ठीक है लेकिन लीगल अथॉरिटी वो भी कुछ होता है ना तो देखो उसके हिसाब से क्या हो गया मतलब मैंने शुरुआत में बोल दिया है जब कार्बी का जो गांव पूरा जब आया था ना उन्होंने लैंड 98% ले लिया है पहले लैंड मॉल का जो एरिया था बहुत बड़ा था लेकिन 98% एरिया ले लिया उसके बाद 2% में रहो बोला तो हम लोग इस खाली माउंटेन टॉप में ही अभी हम लोग तो उन्होंने ज़्यादातर जो एरिया सब ले लिया उन लोग ने नहीं उन लोगों ने तो ले लिया मतलब उन्होंने खुद बोला अथॉरिटी से परमिशन लेके लिया होगा ऐसे नहीं लेगा उन्होंने हाँ वो लिया है लेने के बाद भी परमिशन लेना चाहिए उन्होंने अथॉरिटी से परमिशन लेके ना हम लोग को यहाँ पे भेजा है आपको कुछ मालूम नहीं है एक्चुअली आपको कुछ मालूम नहीं आप लोग ऐसी एरिया जोलन ने उसके एरिया में जो खेती किया वो लीगल है तो उसके लिए लीगल अथॉरिटी है आपको जो भी करना है करो लेकिन लीगल अथॉरिटी होना चाहिए नहीं हम वही बात बोल रहे हैं लीगली किया है हम लोग ने पता है क्या चीफ से बात किया है चीफ से बात किया है जोले का गाँव बुरा से बात करके ना उन्होंने बेचा है जो लकड़ी है आदि दोजोट पेनिली कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल माते तुराम रोहांग डॉक्टर तुराम रोहांग केचारिया काउंसिल अपानिली चोनिंग कांग तुंग मांगे लाहेलो English an thik video mo to pini dak nilitum ke senglong po central committee nili AGS pen nilitum claim rapet di result committee president pen secretary dak lonit branch jiten pen chenglok pini dak kaprek ke se claim bang pu bang pen chenglok pini dak media chitona court to ban prangsi nal tum churo cardom pa zero la se cardom lalok nilitum la dak kupia posipini la bangso singhason constituency arlo dak jesambet khonbamon anglong pu ahawara thuke wang nang kop na kuhum na kong tum kese pen alam mangela puiglo je ladak pinanarni ko pen karjulong nilitum kese atum pen je ladak aronre pen nang ki bi nang ichi pu ladak kidupo arjulong si pinilitum banglo dak la siladak pen adimaklong nilitum nang lirok pen kadok ka wang ton alam kelong la bang la pulo la je ladak nangke do prong atu mangke je nani manipur pen tho nani ke kapre ka flong pen tho la pusan kapre ka state a district pen nang wang sila dak grong nang senglo arnama men pen pusipu la sila bangso long ke la tum nang dak nang ki do dak grong nang chi seng nang chi kim ka du non het 2019 ani kan pusipu same halat 2019 ani kan hodo bangke dak doni vela pusinili tum daga dimaklong pen karjulong bangke la sila doni pen non na phila po an don crane cap aku putha nang ke bat thu bangela mahumi me la sila solong bangke nilitum kese pen bangke pinida dimaklong na khubren tum pen an nilitum alang litum pen jingki jethan sinitum alam kelom la pulo alang tum dak arnama men me sidak rong chi kim ke wang pusipu la pen alang dum permanent kali pusi chipu sta dak permanent kali pulotan talang tu kuan silap bang so di mahavara pirthen panplin pendak grong a pi munit ni kapre ka di me wang bom rong sing bom lo na kim bom lo tante la solong ke aron re pen sinangi be nang chelu pusini lu tum ke se pen kal tum ke alang lu tum pin rem lo pen ko ni lu tum ke la ke ning tang samse athe karbing long la puson aron re pen nang ke be nang che ke do pik ajok karbing long along le pinan ke kono dolo la pen karbia khya phaina ki jumna dolo la sola solong ke nili che me chunur kang tung la pulo karbing long thomas council cm
Dr. Tulram Longhang alangli labang so initiative and purpose nili alangli paning thelo athe alangli ke do por pinan laha som khe aching hon joine la puson pinan aron re nang ke beneng che tuman ka thali pona sai dolo ason thaksi dak respective dak singason constituency along IM land and revenue saro morsing tiso alangli land and revenue in charge lo posi alangli labang so methang homo sive kamadlo so long alangli initiative and pen non adak aron re non hejong nang ki benang che akhe tumhan thale pon pon eviction kuri pon pusi nili kese ahin bana alang tuma chunuri lo so teng alangli claim pon pusi nili tumning thelo